mun sang atanga INP mezo channel share tu te inzain chipai kan bu ka cheu march ni thum ninga ni ania tun tum chu Myanmar lam kan hoi ve le thunganga chanchin langsar zual kan ngai khau le don nia nimin khan karen state leke ko township pa phalu lama sipai panga anthia Mandalay region Minchian township pa sompakua thi in PDF lama tangin pakhat bomanti po palawangin athi ve boka tanin tari lama PDF lammi panhi anthi boka anni po hi bomti po palwang ni nan soya Sakain region tase township pa sipai pathum dipeyin township pa panga anthi boka nimin khan sipai anfain somthum le pani anthia PDF pathum mennun nan chan bok maro chu heta hian nimin lam thleng zong zong an la soi chiang theilo ti kha ria ila tun tuma kan soi tu then khat nimin lama mi te po anom le nual mai thayani kaleme ulama tanga falam lampanakal February ni somni le pasaria falama tanga ha kha lampanakal chuak le tazel terrorist council sipai te po CDF tenen anin pachon le a tun tuma hian CNN nam sipai pani in ramtan nun an hlan ti kan ria a kantor pui tak zetani falama tanga ha kha lampanakal chuak terrorist council sipai motor rual chu thlan ron khobula February ni somni le pariata tang khan an lo kap tana March ni khat le ni nimin thleng khan anin kap chhote zela van doi thak takin CNA atangin salai zahnin le salai van boi bik te an boralani salai van boi bik hi CNA corporal nime nia soyani hetianga CNA nam sipai te ne na anin beina hian terrorist council sipai engza chiange tian soimia lova hei hi chan thate a omarin nikum lama thlan ron le akiang vela anin ka tum khan terrorist sipai som panga vele mo thi anga media lamin an soilai khan andin mun thre chiang tu te chuan sipai thian tam hleya mun ni thumla ya anda avum ni nan soi khania motorin falam lama ruang an phur ho treu nia soi an omboka chuwangin tun tuma in do na po hian sipai thizat hi media lama an report kher lo wang hian an chada cheta ti na kan ngai lo phot mai don nia hetianga ni thumlai anin ka hnu hian terrorist council sipai te chuan March ni nimin tlai khan dok thek khuwa an hal le nia soi ni in media then kha chuan khodang pon hal bel ni nan soi boka sipai council lam sual dan hi chu arab thak theivio maya February ni somni le pasari khan CNDF mipui sipai pakhat chu terrorist council laminan mana an that donani point thataka da that ve mai om tak amit mukhing ni an kher chu asaka chumi nuwa soi sajuin rong takin an thatta nia soyani a aruang chu tlangzar khoda ya an char ni in chulammi te chuan an soi February ni thum tukin khan CNN nam sipai tele terrorist council sipai te chu ha kha veng thar lama anin kap le a CNA lama tangin mi pakhat salai thiang bik lian abo ral le nia soi ani boka sipai council lam pani an thi ni nan soi nikum furlai khan terrorist lam hi an che em maya boruak thiang lo thleng tur hi an ngak deuh nia soi ani tin man devakan soi chin state chief minister in mino lana hne na azual ko wang te pon ma na sipai hi tun boruak athian deuh nu hian chin state lama an kal tam sot ta hle ni hi chin state tan na sataka tong tra yanga yani nimin lama kan puan tak zo khothar kianga trio khuwa mi te po chanchin kan puan lai vel thleng hian zo khothar lama an tlan na sarle nia soi ani a nimina kan puan tak ang khan CDF lam le sipai terrorist lam hi trio pia lok nai vai te ya anin epreng nia soi ani a boruwa ka tang hle a amaro chu trio upatena le lam an len to na wangin tun thleng hian engma chanchin dang chanchin thar riat tur omlem lova atu te po ni se mi puitang manga yen boruak clear thiamin ma an la je lang ti kha kanan be sei ani makui region pau township chim lama thingtlang khoni chu sipai tenan hal le ne soi ni pau township chim lama layer khwa nimin chokmadar ko vel khan sipai le an lam tang piuso tri pol an vaya za som nga vel chu PDF tenan ka pa
ti chuan ni zan dariat vel khan piu so tri pol ten khuwa an hal ta ni in DVB chuan report a don thua soya report pe tu phei chuan in do na chuak thom po om lova silai rian hriat awangin piu so tri ten an hal tamai ani atia maro cho report pe tu hian a lo hre chiang chia lo te po ni ve mai thei bokani leya khuwa hi in zani chuang om na khuwa ania in za vel chu kang ral vek nia soyani tin tukin lam khan terrorist sipai tele piu so tri te chuan leya kho then om let pan hla khuwa po an va hal le nia soyani boka report pe tu in report lai khan ala kang me ka ineng zat nge ka ngang ti po soi thei lo antia chanchin update kan mutalo terrorist te chuan let pan hla khuwa an hal kan nu in won chung kholam panin an kal ta zel nia soyani bok heng khonia mi sang chuang te hi mun him lam panin an ral tan mek hlomani nimin pialama khan sipai motor pathum mangin won chung khuwa terrorist hawan lut to boka duty na mun te pon siam hial nia soyani won chung khotlak lama hian mani february ni somni le pariat chhun khan PDF pol sang sangin sipayan lo kap towa bom an chelek boka sipai pathum thi in hliam tuare ro an tam hle nia soyani nimin khan mandalay makui sakain region le Irrawaddy region lama terrorist council sipai duty post an ka awangin heng lama te hian terrorist council sipai som pariat lion thi ni in khitit media chuan nimina thiza ta chin chia nu tukin lama khana soi le a nimina sipai thiza ta khan tuna kan soi tak te hi belle mai tur ni om takani hi makui region yisachu township ka be khuwa hian march ni nimen tu khan sipai le an lam tang piuso tri pol ten in an dap na sale hle a buin pakhat an hal cheboka kan hriat angin makui region kan ko township lam hi PDF an chak viau mai kan ti thin na mun lam kha ni ve a sipai council po hian mana kan puan tak ang khan mun tin maya lam tang siam tumin ma an lan na sa hle boka kan ko township huam chung tong khin yan khuwa apo march ni nimin khan police le piuso tri pol te chuan khomi pui te ko khomin kho chung veng him tu pol village security task force an din tir nia soyani sipai te chuan ma ni kho him na turani thu thiam taka soin thalai deuh te chu security task force tel turin an ti a chutianga anin din fel nuwa an mani police te nena thilom dan thlen tur hrilin an moral thuam te po pe kan tiam boka hei hi pitu sit pol sang din tur tia an soite jinga an malak na chikhat ani nge inarin om hetianga pol an din lo chuan an khuwa hal saka an vo hial ne soyen tong khin yan khomi te po chutianga vo na awanga pol din an ni thu DVB chuan report ta donga azia lo ngot mai PDF thia dan tur tuklom dan tur ngai tu in hetiang hian mi puikara in rem lo na chok chuak turin terrorist lam hian ma an la ani bera chutianga vo na an to awangin tukin khan poland din chhota mek ni in DVB chuan a soi boka sipai council lam hian piuso tri khuwa siam an tuma wangin hetiang hian man la ni ti in yo PDF member pakhat chuan a soi kanko township lama hian PDF lam point anan la vezel boka sipai lam tang heng piuso tri khuwa niangai miau khin yan hantawati le koka khothum te po hi PDF lama beivat turin an nge na andu lo fawani chuan eng thil po lo thleng se mo an phur lovang ti an soi bok sipai le an lam tang piuso tri pol te hian tun ni thum chung lek hian sakain le makui region in ri na lama thingtlang khonga an hala inzan hi le somnga chuang akang rala tin ruang pakua mu ania chung jinga panga te phei chu hal hlumemo an tha nuwa hale mo ten ni kum som paria ta tanga somli in karmi te ni in mi pa hlir an ni a ril rulama rual ban lo pakhata tel ni nan soi buka an hal tak mi panga te phei chu tu ti an la hlei thei lovani heng thua hian sipai lam hian tun thlengin soi an la nei mia lo bok Mandalay khopui road 35 lama bollo paina tukin khan thalai lam deu ruang charani Voice of Mandalay member pakhatina soidan chuan tukin var ma deu mian la tho ma deu khan tu te nemo an payani
he tlerol te hian ataksa soisak na nu manga hlea amit polang theimang lo atia kut nung khirani atibok chutia ruangan chhar thuatlang than vele police le sipai civil thuam in bel tenan la a damdoi ina an kalpuita ni inan soi mandalay khopui hi zan curfew alan ni renga zandar som le zing lamdar li inkar hi pon chu khap tlatani hetianga thleng le thin hi apoi theingot mai KNU Brigade 5 Faram chung mutro phabun lama manor terrorist council sipai motor ral thuam le rason phur tu tele kalkong chia rem pa kal motor somni chuang chu kong laka KNLA le KNDO tenan loka chiat sak ni nan soya a video te po social media lama mu tura ni nan soya maro chu chanchin kan la khom lai thleng kha chuan thu chiang ani chem tia han confirm mai an langam chi alovani Karen state Dimosu township huam chung mubiele Dimosu inkar kong puya silidung khwa indona chuak le a terrorist council lam hian teng tepo telin sipai zathum velin ma annora chung hotele Karen ni army te KNDF tele Dimosu PDF te loiko PDF te anin kap lomani tukindaruk vela tangin anin kap trana chunhulama po khan anla in kapa an chanchin kim chang hi ala soi hlei theilo mundanga tangin terrorist te hi ral thuam lena ka puyan ni thu a hmuna te chuan an soibok ral tlan abikin sipai CDM lama pakai ta te chanchin ngai event tu pol civil ambition kan ti mai donem ni an mani tonga P2 pandain anti pol ten an soidan chuan tun nai sipai lamin thlona an chelek war deuh tak nu hian air force lama thok sipai CDM lama pakai an pun bel hlea tuna hian air force lama thok CDM ta hi zachuang an om to ni nan soi minong hlana hian lei noi rel kong te power manga rel chakchi changkang tak tak tlan tir te kha a buai pui view mai khania ma se taka chuan chu tiang din mun chu an la hlat hle ani power department lamte municipal department lamte chuan an office mun puilama mantur diesel khol 500 kVA ang GMO vel tal an mamo thu news mang mivin an soita huai maya minong hlana chibai book na program union day an nei nu phei kha chuan Myanmar ram khopui rengun lama te hian power a khai lak ngun ba ka a khai lak chung a rei thin hle ni nan soi boka an ni tin nun phunga khai lak na sata hle ni nan soi mana kan puan tak Asian special envoy thar prak sokhon point March ni som nia Myanmar azin tur thua soya tuna hian Cambodia hi Asian chairman an ni awangin an foreign minister hi Myanmar special envoy atan an prime minister arwat ani deu maya Myanmar ram boi chin felani thainan mu tur le biak tur ang chi zong chu muwa biak vek atum hle ni oma sipai council lam te hian reman lo tingu tange mo chu US President Biden a chuan minong hlana te pol chu in biak na som atum lo hle America le Asian palai te inkom na hi nakin loka Washington DC khopuya nei turani a chuta chuan US lam chuan sipai council an som lo tur thuan soi sipai council lalpa minong hlana aya non political representative tu emoper so man tum thu soin hei hi Asian malak na 5 statement an thlop ve wang ne nan soibok khitit media and report don dan chuan Russia invasion thlop tu te zinga aming kan lam fo Belarus sarkar palai then khachu nepido an thlenga voin khan an kir le don nia soini in an kir to tura ngaila February ni som ni le pasaria Myanmaram thlengta khan nia sipai le ral thuam lama an palai mi som pangavel an ni ti an soya tin Iran lama tangin gosem fars thona alo thleng ve boka bungrua te po phur nual ani ome Iran lama tang hian Myanmar poisa siam na tur le khatha chi le ral thuam engemaw zat alo thleng nia soeni naktip March ninga po khian Russia lama tangin bungro phur thona alo lut le don nia soeni a ral thuam bok hi a phur lu le arin omani hi Nikum April tha a Jakarta khopuya Asian statement 5-point consensus an nei anga malak na konga minong hlana sipai council hian engma malak na tak an nei lo nia an riat tlatawangin
ASEAN chuan an meeting poimo a Myanmar ai o palai ter tir ve zel hi remanti thei to rilova an statement siam na po kum avele lek ta menong hlana chuan khati lai khan engma soya nei lova Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong chuan kan thu soi kha hiani atimaya Thailand Prime Minister sipai ni na atanga politics lama zuang lu ta Prayut Chan-o-cha phei chu khamituma meeting a khan tel po tel velovani kan ngai tu mai tur chu Prayut tan sang ni le sompali kuma thu nei na pongla khan ASEAN in engma anti hlei thei lo khania khatianga thu nei na han latamai kha minong hlana kha na ngai ro pui khopa ati dan tu rol ruk turin lekha thon hial ni nan soi Prayutan thu nei na lak sang ni le sompali July kha khan minong hlan chu Bangkok khopuya azin ve hialani Thailand le Myanmar sipai lalti inkar boruak lo om to dan han ngai tu hian ASEAN member te zinga Myanmar ta na rem na palai na thok thei tu bertur hi Cambodia tiang lam chi te ai ma hian Thai sarkar hi ani mai om mange ti teril ruwa alang thina sipain thu nei nan ponglak nuwa Armed Force Day an mantum khan ASEAN ramte atanga kal chu Thailand Laos le Vietnam te chawan nia maro chu ASEAN ramji nga thu nei na nei rei ber chu Cambodia Prime Minister Hun Sen hinia thu nei na nei hi kum somli la yanita Khamenei communist hun lai sangkhat zakwa somsari le pasari vel khan Hun Sen le apol te chu Vietnam hum him na zong in an tlana Vietnam sipai ten Cambodia an beya sarkar tharan siam chu chau saklai vel khan Hun Sen hi kum somni le paruk mi lek ni in foreign minister ani der toni chuti lai chuan tu na Hun Sen hi ASEAN mel malian ber khania tuna an chairman ani vele ta ni hi ASEAN thuthlung hi member ramten mane tong thevinan letling veka democracy bulthut in op na te dan le rai hlut na te rammi mimal tinte zalen na le an zalen na hum him na lam chi te thupui engemo an nei ve nual maya tuna min ong na chet dan hi ASEAN thuthlung kal zong takania otein senan minga sign kha menong la na he na thiat le ti na ni lelama chuan ASEAN hian miram chung boina in rod lo tur thuan lo nei ve boka chuwangin ASEAN hi an thuthlunga anin ok tang kual vel ani ber ASEAN member te zinga hian sangkhat zakwale somngale pakhat kum UN and refugee chungchanga malak dan tura duan kha Cambodia le Philippines sarkar pahnih te chau hian mingan saina chuwang te ponima na ASEAN ram te zinga hian ral tlan te hian ngai sakle ngai ven an hlo tur ang chi hi an hlo thei tak ngai lovani hi hetianga ASEAN member ten lungrual taka an pas tak Jakarta khopuya ama menong na tel ngeya in rem na an siam ASEAN 5 statement kha menong na hena bo chiat lewangin khremangai ta ti hi chu chiang maya ma se ASEAN member te hi mani tang ma theu en mani long theu khal chunga tuipuya khual jin ho ang mai an nya malak khom dan tur thil han ruam man khom ze dan tur hi an labang bo veri hle nena langa hun ala du deuh chuan rin ome ole tun tuma Myanmar news le thukho chang kanan ti chhuat thei chu khati zong kha ania kan channel clear tu ten men hlut saka atop thlenga men clear sak le men ngai thak sak thina wangin in chunga kan lo me